Truck yanleyo beyalo truck ayikhomba impahla. Hawu. Asitene phakathi. Uqokiselani siya uqokiselani. Uhlale emnyango. Ayihlale emnyango. Asikwazi. Asiyaphuma. Njengoba kade kulungisa indaba yalaba benza ama-ID abokufika ange-emthethweni, kuney'ngane mfowethu ey'khule zingenawo ama-ID kunzima ukuthi ziwathole. Nami i-ID nganganayo ngaze ngabhala umatric i-ID ngingenayo. Ngaze ngabhala umatric i-ID ngingenayo i-ID. Ngimanje bene-ID last year mangicabanga. So njengoba ukhipha isiqashi la ubona ukuthi angeke ukwazi ukurecover ukwazi ukuqashisa wena. Angeke ngize ngikwazi ukurecover bathi abamnyama bahluleka baqala bona ekhaya. Bahluleka. Kokweqolo iy'ngane ngezodle ngeqolo. Ngizobhalisa nini eBritish bethenga kanje ekusebenzeni. Ngaphela bathenga ukusebenza. Batshela ukuthi iqolo balibhalisa lesithathu nolesine. Uma ngabuya ngalezo zinto abantu baningi abakwazi ba-attenda bonke. Kumele wenze njani? Ama-6 aqala ngo-6 ukusebenza. Kumele lapho moya khona awubuwe ngabo-3 ey'ntathu ufike khona. Thatha kumele requesta ngishona le ngo-3 ey'ntathu. Thatha iy'ngane ezesikoleni ngilungisela ubani. Mese mina sengihamba. Mhlawumbe kuleyo ukuthi isitolo besi-honor abantu bakithi abamnyama bahluleka njelani? Bakhala nge-rent, bathi rent inkulu. Mengabe nami ngihamba ngibuza kwabanye amasitenda banamakhonjela ukuthi urenta malini bona. Ngabona ukuthi umuntu omnyama ehluleka okufika ungconywana. Ngamamukela. Because imbodo kumele lile stopini angithi ngeke siphile ngoNkulunkulu kuthiwa Nkosi wanganisweni uNkulunkulu. So imali ni rent erentwa la econtainer ibi 1.5 ibi 1.5. So sithi 1.5 abafisa ukungena esitolo bangokuthola kanjani babefuna ukuxhumana nawe? Mengabe kumuntu omnyama ofuna ukungena la esitolo angangithinta enambeni yami. Sibize inamba yakho 067 078 0391. Siphindele 067 078 0391. Cela ubatshela ukuthi malini irent. Hayi ke nangale sefika sonegotiate ngoba nami phela ngeke ngisaba nozwelo. Kumele nami abangeli ingane zasekhaya. Futhi kumele ithi xaxa ngoba phela amakhontela la egcikena u2 abhangeni ayikho yona. But le mali yalana berenta la ibilekelela kakhulu. Ibingilekelela kakhulu shaka ukuqamba manje ibingilekelela. Iwusizo kakhulu. So njengoba le container inanomnyango laphana omncanyana ubuwazi la mnyango ukuthi uphumela uphumela ngale ngaphandle kwakwenza. Siyabonga.